Pangasinan. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan. Paborito. Ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay. Kaulop, tan kaantabay. Susari manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos San Mabig, good morning. Gaman na mauran. Makuyum-yum matateng tanagagik. Kumusta kila namin ditan? Takakamyamay susaray adalap pantataksaw at danom natan. Madya sa programa na may paruntal na saray matuan liknaan na balay. Sa radyo'y mangipawit na impormasyon, may na impormasyon liknaan nyo. Nilira ada saya kipapasan nyo ada sarayan kaplesan. Kaman limala si Bagyon Krising yung mamarapla da Vietnam. Taon niya ni so nalilik na tayo dya da sa Northern Luzon. Ladya da luyag tayon Pangasinan. Kanyan kamyamay ni so saray lugar ya talagan na nasasalinap na danom. Yan ang gapoy urong. Da saray iskwilaan da Nandoroman Balay. Yada luyag tayon Pangasinan. Kumusta kila si Kiran Manuulay yan tumat sugago nyo ran aksyon. Yan natulungan nyo susaray kabalayan nyo. Libre-libre susaya na programa piyan na ipasabiyuratan iran na nayarin na tulong o gagawin nyo di tanda da lugar yo. Tawag kilabat da saya usaran tayo na numero natan piyan na accommodate susara tay tawag yo. Para tay yo liknaan nyo. 0945 183-4352. Sige, 0945-183-4352. Yada ngaranda na kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Ya talagan
Aramay dalanan to at medyo wala rin aralam. Singa si Katimot. Pero talagang wala ramot iramay alternatibo kasindalan. Pero no ang gapulan talaga, yulay papasuot ha. Mahirap lay nabalahaw suluganan, tayulatan. Nasmalag so gastos. Saya sumakter yun amigo RJ Beray Jimenez at your service always. Kanadya Daspeto Technical Engineer Edwin Palaganas. Agunatan na Lunes, Petsa 21. Petsa 21 la, ada bulan na Hulyo, tatang tanagagik, kailay pulas na agaw. Pero may kwandan na panaon na gawat, ira patatang tanagagik. Pero wala may kwandalante, sa itoon madiskarte, at taga nairapan, aga nairasan. Pero saya toon mangiras, ay sa pinsan tutan eras, kuanan TQT. Ganyan na mangkuli tayo, tatang tanagagik ha. Kumusta kilatan? Pero salamat Mayor Belen Fernandez. Ang kapoy dalang kun dala pud sa may dinalang kun dalan natan para pud dagupan o jad syudad na dagupan. Siyempre matagay so dalan ko mo pa. Dati ay traffic post number 1 no nyara ay engal ngali mula isuba so luganan mo tatang tanagagik. Pero natan jad traffic post number 1. Walang danom at karsada, walang delap. O lapo da sayay impangyatagay na saray karsada. Road elevation, jad syudad na dagupan. Dati unya, kapula, man kumyutak la, manakarak la, man short manak la, kula awit luganan. Pero natan, at maga-maga, so dalan. Jada Arellano, traffic post number 1. Paunla, Jada Station Miay, at talagan na maga-maga. Thank you, Mayor. Pero walay tay-tay. Engineer Edwin, nang tay-tay ka? Mong takinarga may tay-tay. O si pa yung karga may, karga dala. O si ka, asakbay ka eh. O si Dennis, dan si Errol. Ayay dyan loob na ponlad station miya, yadlaksab. Walay tay-tay ta, walay danom, stagnant. Pero dyan karsada, amaga-maga. Pero dyan loob na ayay liksab na DWGE. Walay inkargadan na bricks piano gana basay sa tapos sapatos okay. Pero no jad dalan talagang na bali-bali. Walang paga na titirik ang luganan. Alas 8:16 kabuasan. Likna ay balay at ating tanagagik. Sakilan na saray mayores. To kamat, so gagawin nyo kasi. Da saray ang kaplusan, da saratay constituent yung matay. Medyo paliberyura, bangon kayo. Manliber kayo. Neng nyo, so sitwasyon. Tani talagan dakil so aga makapaway at kaabungan dad sa arayan kaplusan. Di mad si Kamilang Bangat at anta tagimot lanpasan at talagan danom. Yan panawagan pa sa opisyalis mintan si kasuyura tayo drainage canal tayo tapiano may danom medyo walay angob to walay bagoong to un diretso la de ilog
Kung paano sara-sara ang laratan ay so kanal. Itanad Mayor Street, ya sasakop po na Duaran Barangay, Barangay Manibok, tana Barangay Pangapisan Norte. O wala may imblog ng Councilor Randall Bernal. Good morning, Idol. Ay wala ray delap pero talagang nagtimat naaksyonan yan sa Nagaw kwanto. Kanyan ingat-ingat lang ni talagang bubo kayon to namin ha. Usara may na manumalya eran transaksyon. Napag napapulas kwanto so transaksyon. Nanit iditalyitipatan. Walay katuan to may blablag to Talagang bilibakad sika, Idol, Councilor Randall Bernal. Pero wala mo't iramay mansisita. Ya bakit ngayon lang, Councilor, kwanda mo? Ramay dyan comment, bayag kadtanya ng serbi bilang konsihal na bali na linggayan, kwanda mo? At 9 years. Akin na, yatag mo raya sinitanan sa manoy, kwanda mo't natan Aramay mangko-comment kung si Randall Bernal. Baka nakikinig ka dyan. Pwede kang tumawag sa 0945-183-4352. Pero wala ba tumat? Then Councilor Randall Bernal sa aramay mangko-komento. Aramay vlog to kasi puro expose. Pamatak at say pikawat at pakaanta to iran nagagawan transaksyones at gobyerno. May nayari na watan iran saragton na pakatibidan na gobyerno kumon. Naputak iraratan iran na practice sa tatang tanagagik. Singasatay bidding. Wala may vlog to nilira satay panag-purchase na satay monoblock tan aramay lamisaan at atang tanagagik akin at ipakontrata ni kwanto balag so tubuon na sa may nayarin may bidding makala na sa may nayarin pansupply na sa rayan na ikana at anibunog sa ray barabarangays kwanto. Ni may comparison to at nasa liyo mo'y 300 jay mono black chair jay si presyo to 650 kwanto. Wala mo so solution to bilibak mo ta kung si Randall Bernal say kwanto naiwasan iraraya no aya at agla ipadala ng 5 na kontraktor o dino supplier by admin la kwanto. Sa mga liw sa munisipyo la kwanto kinipadalan mo ni da bidding. Pero sa antakad satan kung si kanyan untan subilito government price talaga na medyo mamablit nga may supplier pampaunanan to insan na mabayang ni pambayar dakal ni rekutitos pero kami nga la kay balad tay kickback. Kanyan na talagang untan nira so transaksyon tatang tanagagi. At saya kwantumat at amay mangkukomento yakin at natan mo labat gagawaan sa bat tumat ng konserandal nan saman singak na lengan kwantumat walay partido tumat pero natan ta independent na kwantumat watan ya sita nasaratay jada pakanta to at pikawat iran nagagawa. So mabuhay ka kung si Randall ipagpatuloy mo yan. Dino wala mo't may nang comment konse say kwanto to para lang magka-content si konse kaya ginagawa niya yan kwanto kanyan dyan natan labat la gagay-gayin dalay kredibilidad mo konse. Yan ipagpatuloy mo yan at ipakita mo na talagang ikaw ay desigido para sa good governance yan sa ating bayang Lingayen. Mabuhay ka.
Tuloy-tuloy saya na programa likna ay balay. Talaga na tayo korupsyon nga po. Ano si katutan so amay magnayon o dino talagan mamamayagpag sa isang lipunan. Ang gapo kaskas di so serbisyo yaiter adumbalay. Tateng tanagagik na minus so sa may serbisyo yaiter at sa balay. Minablimiran dumerengal ay no nang nanganyo kasaysayan. Saray arumiran lugar kulan tayo anan sama na bansan Pilipinas sa anta nasa third country na tayo. O ang paano agyanta ng sama na tatang tanagagi kaya trivia labat. O pigaray sa latay dollar ng saman. O panaon ng kwanta no Diosdado Makapagal presidente saman. Saya 2 pesos saya sa kaya dolyar say kasalat tulabatad peso tayo 2 at atang tanagagi natan pigaralay salat na dolyar ay $1 natan ay pigarala so salat 56 wagak nalilingo. Akinat untan so salat na dolyar ng saman tamabiskag so ekonomiya tayo tatang tanagagik. Pero natanoy ayage. Antoy lamot nguro sengegan nasarata na tatang tanagagik. Korupsyon. Nung yoya Singapore natan na tatang tanagagik kapara tirata ng saman niya walad kairapan so sitwasyon. Pero arawila tatang tanagagik so kipapasan na Singapore natan. Talagan na nakaldaddan so korupsyon tatang tanagagik. Pamay ng presidente tanya talagan binangunto so Singapore. Talagan wadtan so disiplina likuan yun wagak nalilingo. Nang si katoy na presidente presidente tanad Singapore. Negwat to, so Singapore tatang tanagagik ning Singapore natan. Isan say pambili bangkod tan, Engineer Dennis. Agkanayarid tanya batik, opisyal na balay. Ano agmo amay agka pit et sa may trabaho. Sa gabay ko ni baga, nepag walay aral mo. Walatan so kwalifikasyon na sa kaya kandidato. Pilipinas basta makabasa ka tan makasulat, go ahead. Oni walay teka nyalaray reaksyon ay. Saya Jada luuban delap kamila Boss RJ inerya ya luuban dakil sa luuban di tanad lugar tayo agik di mada luuban kuno pero kabat ko ay linggayan talagan na pigarala so saramay lugar-lugar dakla so adalap. Yan na panawagan na da sikiran opisyalis. Natan nyo'y panangnang. Susatay talagan panangaro at saray kabaluyan. At panamaglay na satay nayarin na pangipagamur na ayuda. Yaya at in-kind. Aliwan kwarta. So ay tunog tayo natan para saray constituent tayo, manlilik na idulap, Dapat aramay taganoy laman, aramay naakan. No nayari, aramay ang gano aglay luto. Nababiga, aramay agamakapaway, kalamor. Narasan at walay kananda. Mostly, apikte dada sarayan kipapasan. Aramay kabaluyan tayo tatang tanagagi ka. Amay say trabaho da kalamor. No work, no pay. Ay talagan
apektado ira da sarayan na sitwasyon ha. Ara may no work no pay. May undi dipindi labat ira. Eda say aguwan ay sosilis. Araraya so tutulungan eda sarayan kaplusan ed sarayan panaon. Ay walay kalamidad. Kanya na sikiran opisyalis. Sikiran manuloy na balay barangay. Ay laulad saray walad barangay tani singgarla eleksyon. Sige. Nananggap mo ni postponement, mandatarya kayo. O ni ipanangnang nyo. So sa may panangaro yo dasarat ay kabaluyan nyo. Ay manlilik na nasay delap dasarayan kaplusan. Wala ray kabat tayo ya talagang matulong lawas. Mabuhay po kayo. Ipagpatuloy ninyo yan. Takila bitlaan sansansakay pero kabat ta kayo. Pero parad sa ramay no nyaran panaon at dawatan niya gumpapaway ay ayageng. Away kimot. Aron nira na reaksyon likna ay balay kayo mapagat sansansakay ang kurayan basaan kasumpalan na pigaran makanan paymano malalapod saray manangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa bungero, ipagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko at pagkatao ko dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, ha? Saka, nandiyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang
ka na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan! They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyuyag na saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy programa na likna ay balay 37 minutos. Kasumpalan na alas 8 at kabuasan. May patuloy ni na saya na programa
Diyan nga ranin na kapaborito Joseph Canilang Bacani. Nakakalop nakakantabi ni amigo yo RJ Beray Jimenez at your service always. Good morning, dakinan Bernard Masaoy. Kumusta kila Sir RJ, Sir Joseph, Quantumot. Sa Gaspar family dyan sa Kalit, Binmalay, Pangasinan. Good morning. Eco family dyan sa may Kalasyaw, Pangasinan sa Lungos. Kaya Councilor Elias Villanueva, woo, kwam mo pa. Matulong niya tuudan tan serbisyo to talagan the best sa the Balay na Kalasyaw. Karaya Makulikulin Opisyalis na Balay. Good morning, dasay si kayo namin. Canada Balay na Mapandan, Mayor Carl Christian Vega. Si Sir Felix, good morning. Canada Balay na Balay na Sual, Pangasinan. Mayor Dong Kalugay, good morning. Bitlaktan tani mangimbitara may kakanayon tid manay Kabalitian Island ya. Ang pasyar tayo sa ikwang ko ay takutak ya umbaliw natan tani. Maalon ang karagatan. Sa Jimenez family, Gakad family, Tanobra family, good morning. Kita na da Kabalitian Island. Balay Naswal, Pangasinan, good morning. Sa isi kayo. Tanad Balay na Binmalay, good morning. Saray Dumarangal Titan. Classmate Merna Silan, Soriano Silan, good morning. Talaga mo ta. Bantayan ko may live mo, classmate. Talagang binantayan ko mo ta. Sa inambantayan ko la, dyan cellphone, wala ramay kimita mo't manaya, engineer. Ramay ang ilay boy, san wala rin pawit dan suportan to Saragtuman, mong aga-akat. Saragtuman manaya. May pambabantayan kun may jada cellphone antun paano to nagawa man dakal sumangiter. Nanda sa sika to. Suporta mat. Pero di man ko bantayan so laban ng pambansang kamao, Karo man classmate, Mirna Silan. Tanad, enorme kulan mo, Amerika, lingwanang kula. Man bakasyon kalamata, classmate, agmulilingwanan. Hehehe. Nayari si classmate ko, engineer Pilipinas, pero limad man, kyan. Amerika. Pero talagang ini kapasnok may trainer nun ken si Manny Pacquiao, si Boboy Fernandez man. Wala may bantayan kun video to, yan share nun Cap Tirado. Good morning. Roland Tirado, dita nad Kasulming, Linggian, Manibok. Medyo makakapasnok kada sara may basher mat. Nan pambansang kamao kinatag kala untunda kwandad si pambansang kamao tane 46 anyos tula pero antayo no analo mat si Manny Pacquiao ay walay record lamat ya bunbunan to the oldest fighter ay non-champion at saman niya division na tatang tanagagik welterweight. Pero saya na imanok tinutukan ko mata. Burarog sumata. Cellphone ko mo din itutok mo mat.
At from round 1 yangga at kuma labindwa round at atang tanagagi ka. Siguro may obserbasyon ko mo. At saya hanapin ko may knockout punch power nan kiyan na di ba? Ni untanger si Engineer Dennis Manny Pacquiao singa aman sukulang la. Komento ka kasi jad round 2. Round 2. Sangka nang may kinara may power punch. Nan Manny Pacquiao. No kogawan to ramang ka po Batuglay Barrios kwanda. Di ba? Pero agto apatumba, may atumba karunyas, di ba? May nan round 2 santang knockout ande. Pero saya pambili bangko balot may stamina. May stamina. Na pambansang kamao tayo at his age 46 kuha mo pa. At asumpal to mabiskag makalkalting aga anak out ng Barrios hanggang round 12 edad mong 46 sige pa. Ganyan na di manak believe dakinan Manny Pacquiao. Pero may sa anapon kulanti anapon mat na saray talagang nakasubaybayad sa may power punch ng Manny Pacquiao may tumbaan to'y kalaban pero may stamina footwork what ni tano talagang may jad may no panmatson mo randwa hanggang siya pa yung pustamat sama niya laban ay dihadon maong si pambansang kamao antoy height nun kinanan Barrios ta 6-footer. Samantalang si Manny Pacquiao at 5'6". Sige pa. Insan nang mo may kaha, no kaha kwanda may laman. Ayagay kaging mataso laman ng Barrios. Suntan tumat ng Pacquiao pero ay angapal. So impan laman ng Barrios kuha mo pa. Si Pacquiao numan lalaban ni Ret no may laban ay ugugaw may balig tamalaga may itulak mudmuling ay. Aga makagawat, di ba? Tulak mo labatin muling aga makagawat. Pero impanang nang to at atang tanagagik. So may talento to, tansibag to, may puso nga. Itong si pambansang kamo natin. Advantage to at atang tanagagik ay maong numanok. Ramay maong bulang. Lamang so mataken no pautan ay lamang so mataken tatang tanagagi kada sa istag sa maugaw ni manok pero tuutan ay 30 anyos kontra 46 anyos kuha mo pa may biskag toy nan Barrios may paut toy pero kinmat agtumat na puntay Pacquiao aramay no nasulit ti Pacquiao man marakabalag na laman to kuha mo pa maiwas mo si makakapunta ni Ingan si Manny Pacquiao at si Barrios talabat lante na ito po dalay puniti to nan Manny Pacquiao at antis na laban wala ramay salita ng Barrios. Yung aliwan hospital, sementeryo. So, bagsakan ng Pacquiao. Pero dyan sa may anong nang kunlaban. Ta idol to pa'y Pacquiao. Paano gyan ta? Idol to mo nga si Manny Pacquiao. Si nga wala amoy kinto. May paggalang yakwan. Sa susugod si Manny Pacquiao. Pero nan sabi dalay round 10 at aga kalingo
Gano tepatan nyo uncle ko, ya Ramir, itong babantay mo. Bumbang ko may cellphone, wala rad banagang ko. Sa ikuan ko ay drolay uncle. Malamang sudro at dasaya kuang ko. Aga kalingo na sabi day run 12 binsanda binit lamay decision na saray hurado may unaan niya hurado imbit lada 115 113. So all in all no 115 113 i-plus mutan. That is 200 115 plus 113 28 kamula 228, di ba? So no palduan mo ni mamang nasakay. Pero aramay imbasa daramay duaran hurado at 114 irandwa. So, di tanad boxing, aliwan samay lapud tabla kayong duara, lima mangad sakay, panalo ka, hindi. May desisyon na duara, majority. Sa desisyon at draw. Kanyan draw, sulaban na tatang tanagagik. Mamut laman ta, ngapoy analo, ngapoy atalo, mansan siya'y corona, bumbanin Barrios, ang gapoy gatalo si pambansang kamao, daming bumilib. Sa importante, Engineer Dennis, akalmuran dua. Ganun yun. Sa importante, akalmuran dua, tatang tanagagi. Pero niya ay, ante importansya tutan. Sikat tayo as Pilipino, tatang tanagagik. Dinayo ng House Speaker Romualdez, si dating senador Pacquiao, tatang tanagagik, tadyada bayagya panaon mo, yagtuin laban, pataw na mo niwagayway tulamat. So bandera na bansan Pilipinas, nararatan may agtayon taya epekto na panatalong garing nasaray atleta tayo. Danto kaman ya international competition. Yasay awitan daratan kagalangan atateng tanagagik na lugar da, probinsya da, tan bansa tayon Pilipinas. Si katutan so importante satan na pro-promote da atateng tanagagik. Nakakabat na tayo edinteron mundo. Noanto, so kalidad tayon Pilipino, tansay bansa tayo. Domino effect, wala ramay, wala darumya bansa, curiosity. Niya si Pacquiao, tagad Pilipinas. Unlakpad Pilipinas. Di ba? Araramay mananalo at beauty contest, Miss Universe. Lakpa at Pilipinas. Say Miss Universe, wala taga-bansan Pilipinas. Ganun po yun. Pag dumami ang turista sa ating bansa, siyempre umbolaslas so ekonomiya. Arami arom kasi, yung mamalamot si Pacquiao. Ni bali ta kwarta tutan agtayo natatawayan kanyo. Pero agyon taya hanggan panon at wala sunay ko contribute do. Dasay bansa tayo likod dasatay tax. Kanyan sa ikuanan Buboy Fernandez at kayo na mga basher, mga nambabatikos, maya kayo kapwa ninyo Pilipino. Bakit? Nagbabayad ba kayo ng ganong kalaking tax sa ating bansa? Tamay panaluan o premyo ng Pacquiao tatang tanagagik balag so tax tutan. Atan so na iko-contribute to tatang tanagagik tansaman so nakakabat so bansa tayon Pilipinas. Ganon po yun. Kanya na ramay side comment, yan negative, liknaan nyutan,
Pero nunot yung mat. So sa may positive effect katateng tanagagi. Naunyaran na pilalaban na pambansang kamao. Wah, para da sa sikato ay siyempre tiba-tiba lamang. Pero agyutan tayo, siyempre kabat dalamat. So bansan Pilipinas, tateng tanagagi. Ed maong, ya balita, ed maong yakipakaran. 52 minutos kasumpalan na alas 8 kabuasan. O baka ano yan, may rematch. Abangan po natin. Pero para sa akin, kayang-kaya pa ni pambansang kamao. May stamina to, may biskag to, paot, tibay, nandyan pa. Pero sa ako lang anak, di man na may biskag. Na puniti tumad. Pero sa ikwandamot irama arom may talagan na ito pala nan baryo so puniti nan manit ani ang gaylay kabalog na laman to. Masalo pabus ka ganto niya may kahato ay yage. Ay sing ano jada amay sultada at ay bangking ya maong. Ang gapoy ay susilit. Amay matching, amay panputukan mo ray manlaban. Ay ningningan mo labat. Physical look labat ang gapola. Ay imposibleng manalo ya melag wanyo. Ay talagan na bangking ya may impan match at atang tanagagik. Pero tamasibag match si Pacquiao. O sige, abangan po natin kung anong susunod na laban. Kasi sabi nun Bobby Fernandez, wala mo na niya interview to. May trainer to. Ay Pilipino. Nangnangan tayo so outcome na saya ilaban to. Kwanto no lupaglan pan retiron tayo. O di no mampur si gini. Dasay boxing career to. O anong nangyula so outcome Sir Bobby Fernandez. Pero sarag to na kwanda. Dasama impakasumpal to na 12 round. Ay, good morning. Dasaray dumarangal titan da balay na Labrador, Pangasinan. Masyurte kita na at medyo tagay so pasan nyo. Pero para dasara may yagini wala laray ramay angi mangipupos na kipapasan nyo tanay da lugaryo. Humingi ng ayuda, antay-antay lang po. Dahil baka nagre-repack na rin sila. Di ba? Baka may iniisip na rin ang ating mga opisyalis para sa inyo. Yada saray karumanira na impormasyon na balita. Eda pa na maglay na sayan na programa tayo. Talaranan nyo la. So, asinggar lamay State of the Nation Address. Na Presidente Bongbong Marcos. Agak nalilingo, 28 Lunes. Okay. Antayin po natin. Baka dyan na i-announce yung pinakahihintay ninyo na announcement. Dahil patungkol sa eleksyon sa barangay. Si Presidente BBM, by the way, nasa ano ngayon? Nasa Amerika. Makikipagpulong kay President Donald Trump ng bansang Amerika. At siguro personal na hihingilingin niya doon yung babaan yung taripa ng mga ini-export natin na mga produkto natin dahil syempre pag tinasan po yan ng hanggang 20%, marami ho ang maapektuhan dyan yung ating mga manufacturer dito sa bansang Pilipinas. Baka isa yan sa importanteng ipapakiusap ng ating presidente kay President Donald Trump. So nandun siya ngayon hanggang 22 na nandun sa bansang Amerika.
Kistayo na mampataner kapay ko pa na ilugay. Susara may dumarengal titana da barangay Salumagi Sur da Bugalyon, Pangasinan. Good morning. Da saya si Kenamin tansara may dumarengal titana da barangay Baritaw da balay na Manawag, Pangasinan. Tanmo ditana da Puso Rubio. Lapore family, happy listening. Tan ditan da balay na Singgan, Pangasinan. Hanggang pulay malam ya oras sa dasaya na programa tayo. Pinablimiran dumarengal liknay balay. Ingat-ingat ha, ingat-ingat. Dito sa nararanasan nating pagbaha, kayo masyado nung tataksaw, danom. Hanggang po'y importante, laan nyo ditangkila da bungyo. Yada ngaranan na kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Yada Speto Technical Engineer Dennis Palaganas. Magturyon amigo. Natitilak na masantos San Maabig, Yakabosan at Balang Sinansakay amigo yo. RJ Beray Jimenez at your service always. Jalabat. At DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Nanglan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.